empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Generasi milenial mendukung Road Safety Zero Accident. Kami generasi milenial. Satu, generasi yang peduli. Keselamatan berlalu lintas. Dua, mendukung sepenuhnya program kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Tiga, siap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear.